Amakuru Now TV, we are to give you update. Twongeye kwasuhuza kundi umudukurikira ku mujyi wa YouTube, reka twizere ko mumeze neza cyane aho tubaha ikaze ku makuru agezweho kuri uyu mugoroba ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Muri studio muri kumwe na Fisto Adasilva. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri zino ngingo z'ingenzi azikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira ko ibizamini bya leta bikomeje kuba byahumuza, dore ko abanyeshuri bigaga primaire bo babisoje, ngubu hatahiwe abiga sogonderi, aho rero NESA yagize ikisaba abanyeshuri bagiye gukora ibizamini bya leta bisoza cyangwa se byo mu mwaka wa sogonderi, aho rero turaza no kuba twabagezaho muri aya makuru umubare w'abanyeshuri bagiye kuba bakora bino bizamini byo mu wa gatatu no mu wa gatandatu sogonderi, ndetse tunababwire icyo NESA iri gusaba abantu banyeshuri. we nuze kuba wajya kure turaza kuba twabigaruka mu buryo burambuye. Hanyuma kandi muri aya makuru turaza kuba twabagezaho umubare w'abamaze kwicwa na Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko ikomeje kwica abatari bake cyane. Turaza no kuba twamenya ingamba nshya igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyafashe mu gukumira kino cyorezo cya Ebola. we nuze kuba wajya kure turaza kuba twabibabwira mu buryo burambuye. Muri aya makuru kandi turaza kuba twabwira ko mu gihugu cy'Ubushinwa inkubi y'umuyaga yahagaritse indege, abaturage barenga 1,800,000 bakurwa mu byabo. uraza ko wamenya byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi nkuru twaguteguriye. we nuze kuba wajya kure. Kandi muri aya makuru turaza kuba twagaruka ku ntambara igezweho ya Iran ndetse na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero byongeye kurasana, aho Iran yarashe mu bihugu bitandatu. ibyo bihugu ni ibihe? uraza kuba wabimenyeramo aya makuru, ndetse uraza no kuba wamenya byinshi twaguteguriye kuri iyi nkuru. we nuze kuba wajya kure. niyo mpamvu rero icyo ngusaba no gukurikirana no makuru paka ageze ku musozo, hanyuma uze kumenya byinshi abigiye bitandukanye muri aya makuru. kandi turaza kuba twajya mu karere ka Rulindo. mu karere ka Rulindo hari kuvugwayo ayahe makuru? mu karere ka Rulindo amakuru aturukayo nuko rero abantu babiri bapfuye nyuma yo gukubitwa n'abakora ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro. uraza kumenya icyo bari bapfuye ndetse n'icyo ubuyobozi buvuga kuri urugomo rwakorewe abaturage rukozwe n'abakora umurimo wo gucukura amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko. we nuze kuba wajya kure turaza kuba twabigaruka mu buryo burambuye. rero muri aya makuru kandi turaza kuba twajya mu gihugu cy'Ubugande. igihugu cy'Ubugande hari kuvugwayo iki? nuko mu gihugu cy'Ubugande amakuru ari guturukayo rero mu gihugu cy'Ubugande nuko abantu nibura 16 bamaze kwicwa n'inzara yatewe n'amapfa muri Karamoja. rero uraza kuba wamenya byinshi bitandukanye twaguteguriye kuri aya makuru, dore ko amakuru yacu y'uyu munsi agiye kuba yashingira kuri zino ngingo z'ingenzi maze kuba nababwira haruguru. reka mbahe ikaze muri studio muri kumwe na Fisto Adasilva, aho rero tugiye kuba twagezaho amakuru mu buryo burambuye. reka ngusabe niba ari bwo bwa mbere udukurikiye cyangwa ukurikiye no muyobora wa YouTube, reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru tuba twashyizeho ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye dushyira kuri no muyobora wa YouTube witwa Amakuru Now TV. ukanda kuri subscribe, hanyuma ugakanda no kunzogera igihe cyose dushyizeho video, ukahita uba uwa mbere mu kuhita umenya ko twamaze gushyiraho amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. kandi like na share na comment ubisangize inshuti ndetse n'abavandimwe, ubishyire ahantu hose hagiye hatandukanye kugira ngo abantu bagende bamenya amakuru aba yagezweho mu ku isi yiriwe nuko isi yaramutse, byose ubimenyera kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. reka rero nguhe ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye mugiye kugezwaho n'itsinda rigari rya Fisto Beauty Entertainment. muri studio muri kumwe na Fisto Adasilva, mbahaye ikaze. Amakuru yacu tugiye kuba twayahera mu burezi, aho rero ibizamini bya leta kubiga mu mashuri yisumbuye byegereje. ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'uburenganzira bw'amashuri NESA cyatangiye kugeza impapuro n'ibindi bikoresho by'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye 2025-2026 by'amashuri yisumbuye mu turere dutandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. biteganyijwe ko abanyeshuri basoza ibyiciro by'amashuri yisumbuye bazatangira gukora ibizamini ku itariki 15 Nyakanga 2026. kuri iki cyumweru rero
rero kuri iki cyumweru NESA yatangaje ko ku bufatanye na polisi y'u Rwanda yatangiye gutwara impapuro n'ibindi bikoresho by'ibizamini bya leta 2025-2026 by'amashuri yisumbuye ibigeza ku biro by'uturere dutandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutumwa bwakomeje kubugira buti twabibutsa ko abakandida bazatangira gukora ibizamini bya leta by'amashuri yisumbuye guhera ku itariki 15 Nyakanga 2026. Twifurije amahirwe masa abakandida bose bazakora ibya leta. Ibizamini bya leta by'amashuri yisumbuye harimo ibisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye n'ibisoza amashuri yisumbuye. Ni nyuma y'uko rero abanyeshuri basoje amashuri abanza bamaze gukora ibizamini bya leta by'umwaka wa 2025-2026. Umwaka ushize abanyeshuri barangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye bakosorewe ibizamini bya leta bangana n'ibihumbi 148,677, aho rero byagaragaye ko batsinze ku kigero cya 64%. Hanyuma muri rusange abakobwa batsinze ku kigero cya 53.2% mu gihe abahungu cyangwa abasaza babo batsinze ku kigero cya 49.8%. Ibigo bya leta byatsinze ku kigero cya 65%, ibifashwa rero na leta bitsinda ku kigero cya 63%, mu gihe ibyigenga biza ku isonga ku kigero cya 70% mu gutsindisha nako 77%. Ni mu gihe rero abakoze ibizamini bisoza amashuri yisumbuye batsinze ku kigero cya 49.9 kimwe, aho abahungu batsinze ku kigero cya 93.5, naho abakobwa batsinda ku kigero cya 85.5%. Hanyuma rero tuvuye kuri ino nkuru, reka tuhite tujya ku nkuru igendanye n'ubuzima. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abishwe na Ebola bamaze kugera ku mubare wa 700, aho Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abantu bamaze kwandura icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa Bujugu kugeza ku itariki 12 Nyakanga 2026 bageze ku 1,966, mu gihe 702 bishwe n'icyo cyorezo cya Ebola. Mu itangazo Minisiteri yashyize hanze yavuze ko ubu Ebola iri mu ntara 3 zirimo Ituri, Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, Hayurere n'intara ya Tompo. Abantu barenga 753 bari mu bitaro aho bitabwaho n'abaganga. Inzego z'ubuzima muri Kongo zivuga ko zibasha gukurikirana 78.3% by'aho bakeka ko Ebola yabiri cyangwa abo bakeka ko bahuye n'abanduye indwara ya Ebola. Ebola iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ikibazo gihangayikishije isi nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryabyemeje. Nta muti cyangwa urukingo biremezwa ko bishobora kuvura indwara ya Ebola cyangwa se iyi virusi yo mu bwoko bwa Ebola, igiye kumara amezi 2 itahuwe ku bantu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta z'Ubumwe za Amerika ziherutse gutanga umuti uri mu igeragezwa ngo ube wakwifashishwa mu kuvura abarwayi ba Ebola. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayakomereza ku banuza ku rugomo rwakorewe abaturage, aho 3 bahasize ubuzima bakaba bakorewe urugomo n'abacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe mu karere ka Rulindo. 2 bapfuye nyuma yo gukubitwa n'abakora ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro, aho abagabo 2 bo mu karere ka Rulindo bapfuye nyuma yo gukubitwa n'itsinda ry'abakora ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ryitwa Ibihazi. Hanyuma rero aba bagabo uko ari 2 bakubitiwe mu murenge wa Murambi n'uwa Kinzuzi ku itariki 11 Nyakanga 2026. Amakuru avuga ko saa 2 z'ijoro itsinda ry'abakora ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro bageze mu isantire y'ubucuruzi yahitwa ku Marembo ritwara umugabo witwa Munyakindi Vincent n'undi uzwi ku izina rya Mudimba ribajyana mu gace ka Kabudakiranya igenda ribakubita. Hanyuma bivugwa ko bukeye umurambo umwe muri abo bantu 2 wagaragaye mu mudugudu wa Rugudogo ndetse undi uboneka muri Rugaragara. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru Metasi ipingira abakunzi Nyasi yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha aya makuru ko
bajyanyeyo n'inzego z'umutekano zirimo daso, ingabo, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze na RIB. hanyuma rero amakuru akomeza avuga ko yasabye abaturage gukora ibyemewe n'amategeko, kwirinda amakimbirane no kwihorera. Ibi bibaye mu gihe nta minsi ibiri irashira itsinda ry'ibihazi rikora ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro rikubise abandi bantu babiri aribo rero ariko bo ntibigeze bapfa. Iryo tsinda kandi hari n'inzu y'umuturage riherutse gusenya. Mu magambo rero yagize ati byabaye mu ijoro ryakeye ariko twabimenye mu gitondo. Abakekwa bose hamwe ni 8 tumaze gufata umuntu umwe, abandi baracyashakishwa. Wafashwe afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Murambi. Imirambo yabo bisheyo yajyanwe ku bitaro bya Rutongo kugira ngo ikorerwe isuzuma. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayakomereza mu gihugu cy'Ubugande. Mu Bugande haraturukayo iyihe nkuru? Inkuru rero igihugu cy'Ubugande, inzara iravuza ubuhuha, aho rero abantu basaga 16 mu gihugu cya Uganda bamaze kwicwa n'inzara yatewe n'amapfa mu gace kitwa Karamoja rero niho hapfiriye abantu 16 bazira inzara. Ni mu gihugu cya Uganda. Nibura abantu 16 bamaze kwitaba Imana bazize inzara mu byumweru bishize mu ntara ya Karamoja iherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Uganda, nyuma y'amapfa akomeye yatewe n'igihe kirekire cy'izuba cyaranze kariya gace. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Uganda bamwita Robert Nabanja, hagaragajwe ko ibihumbi by'imiryango biri mu bibazo bikomeye byibura by'ibiribwa nyuma y'uko imyaka yabo yangiritse kubera imvura yabaye nke cyane cyangwa itangwa ikaba hari naho itigeze igwa na gato. Karamoja niyo ntara yibasiwe cyane n'aya mapfa. Abahinzi bavuga ko kuva muri Mata, igihe gisanzwe cyo gutera imyaka, imvura yabaye nke cyane bituma imyaka myinshi yumira mu murima indinanirwa kuzamuka. Imyaka irimo ibigori, amasaka n'amasoya yarumye bituma icyizere cyo kubona umusaruro mwiza kigabanuka cyane. Abaturage benshi basigara bugarijwe n'inzara. Rero guverinoma ya Uganda yatangaje ko yamaze gutangira gutanga ubutabazi bwihuse burimo ibiribwa ku miryango y'abibasiwe n'inzara. Abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere bavuga ko amapfa akomeje kwisubiramo muri kariya gace aterwa ahanini n'ihindagurika ry'ikirere, imvura nke itemwa rero iterwa no kuba barimo baratema amashyamba, ubworozi bukabije ndetse n'udukoko twangiza imyaka. Ibi byose bikomeje gutuma abaturage ba Karamoja bahora bahanganye n'ibura ry'ibiribwa. Basaba ko hashyirwa imbaraga mu guteganya kare imihindagurikire y'ikirere, kongera ibikorwa byo kuhira imyaka no gukwirakwiza imbuto zihanganira amapfa kugira ngo abaturage barusheho kwihaza mu biribwa. Mu mwaka wa 2022 abantu barenga 2200 barapfuye bazira inzara n'indwara ziterwa n'imirire mibi mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Uganda, nk'uko byatangajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uganda. Icyo gihe rero kandi amagambo yavuzwe na Hene Okello Oremu wari minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga yateje impaka zikomeye nyuma yo kuvuga ko abapfuye bazize inzara ari abanyabwenge buke. Asobanura ko Uganda ifite ubutaka bwera n'ikirere cyiza ku buryo abaturage bakwiye kubasha kwihaza mu biribwa. Ayo magambo yanenzwe cyane n'abatari bake, bavuga ko atagaragaje impuhwe ku baturage bari mu kaga cyangwa se ubuzima bwabo buri mu kaga. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayakomereza mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu gihugu cy'Ubushinwa haravugwayo iki? Mu gihugu cy'Ubushinwa inkubi y'umuyaga yahagaritse indege, abaturage barenga 1,800,000 barimurwa. Hanyuma rero abaturage bo mu Bushinwa barenze 1,800,000 bamaze kwimurwa mu byabo, mu gihe Taiwan nayo yafashe ingamba zikomeye zirimo guhagarika ibikorwa byinshi no kwimura abaturage ibihumbi kubera inkubi y'umuyaga rero y'umuyaga yitwa Bavi ishobora guteza imyuzure n'ibiza. Hanyuma rero inkubi y'umuyaga yitwa Bavi nubwo yatangiye kugabanya ubukana, iracyafatwa nk'iteje impungenge kubera imvura nyinshi n'umuyaga ukomeye itwara ubuzima bw'abantu ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'abantu ikabisenya. Abahanga mu by'iteganyagihe bavuga ko ishobora guteza imyuzure, inkangu n'ibindi bibazo bikomeye mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Aziya.
Mu Bushinwa rero abantu barenga miliyoni 1,700,000 bimuwe mu ntara ya Zhejiang, mu gihe abandi barenga 100,000 bakuwe mu byabo mu ntara ya Fujian. Biteganyijwe ko bavi iragera hafi y'umujyi wa Wenzhou utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 10, aho yari ifite umuvuduko wa kilometero 144 ku isaha. Muri Taiwan rero abaturage barenga 14,000 cyane cyane abo mu bice by'imisozi nabo bimuwe mu rwego rwo kubarinda ibyago. Leta yahagaritse ingendo z'indege mpuzamahanga zirenga 920 n'iz'imbere mu gihugu 182, ifunga amashuri n'ibiro byinshi bya leta ndetse igabanya serivisi za gari ya moshi yihuta. Abantu basaga 187 bamaze gukomerekera muri ibi biza by'umuyaga. Nubwo bavire itari iteganyijwe kugwa ku butaka bwa Taiwan, abayobozi bahisemo gufata ingamba zikomeye kuko hari ahashobora kugwa imvura yegereye metero 1 ishobora guteza imyuzure n'inkangu. Mu bindi bihugu rero byo mu karere, ibigwa bya Sakishima mu Buyapani nabyo byibasiwe n'imvura nyinshi n'umuyaga ukomeye, mu gihe muri Philippines imvura yatewe n'uyu muyaga yagize uruhare mu mpanuka z'inkangu n'imyuzure zahitanye abantu basaga 17. Abayobozi b'ibihugu biri mu nzira ya bavi bakomeje gukangurira abaturage gukurikiza amabwiriza y'umutekano no kwirinda ingendo zitari ngombwa, mu gihe inzego z'ubutabazi zashyizweho mu myiteguro yo gutabara abaturage mu gihe hakomeje kwiyongera ibyago by'uyu muyaga ushobora kuba wateza muri cya gihugu muri rusange. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayakomereza ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze za Amerika na Israeli, aho rero amakuru agezweho ku ntambara ya Iran na Israel ndetse na Leta Zunze za Amerika. Iran yaje kurasa ku bihugu 6 bigiye bitandukanye. Iran yarashe mu bihugu 6 itangaza ko yafunze umuhora wa Hormuz, yongeye kuwufunga. Iran yagabye ibitero mu bihugu 6 byo mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe intambara hagati yayo na Leta Zunze za Amerika ikomeje gukaza umurego. Ibi bitero byabaye nyuma y'ibitero bya misile n'indege zitagira abapilote drone hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika. Bitangira ku itariki 12 Nyakanga. Ibi bihugu byatangaje ko byibasiwe n'ibitero bya Iran rero ku itariki 12 Nyakanga ibihugu byatangaje ko byibasiwe n'ibitero bya Iran harimo Qatar, Oman, Leta Zunze z'Abarabu, Jordan, Bahrain na Kuwait. Ibi bihugu rero byatangaje ko byahurijemo ibitero bya drone na misile za Iran byerekezaga ku birindiro bya gisirikare cyangwa hari ibikorwa by'Abanyamerika. Iran yavuze ko ibitero byayo byari bigamije kwibasira ibirindiro bya gisirikare bya Leta Zunze za Amerika biri muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye. Ingabo za Iran zatangaje ko zasenye ikigo gishinzwe kuyobora ibikorwa bya gisirikare n'ahabikwa drone muri Jordan, zigatera ahari radari za Amerika n'ibikoresho bya misile muri Kuwait. Zinavuga ko zateye ahari indege n'ibikoresho byo kongerera lisansi mu ndege mu gihugu cya Oman ndetse n'ikigo cyo gusana indege n'ahakorerwa ubuyobozi bwa gisirikare muri Qatar. Qatar yatangaje ko abantu 3 harimo umwana bakomeretse bitewe n'ibice by'ibisasu byaguye nyuma y'igitero. Ivuga ko Iran ariyo ibazwa n'amategeko ku byabaye. Rero UAE cyangwa se United Arab Emirates yavuze ko ingabo zayo zarashe drone na misile byaturutse muri Iran, mu gihe Bahrain yatangaje ko yahagaritse ibitero byinshi by'indege byari byoherejwe na Iran. Jordan yatangaje ko yahagaritse misile enye zari zinjiye mu kirere cyayo, ivuga ko nta muntu wakomeretse cyangwa yagira ibyo yangiza. Hanyuma rero ku rundi ruhande Amerika nayo yagabye ibitero mu bice bitandukanye bya Iran kuva mu ijoro ryakeye ku itariki 13 Nyakanga. Iran yatangaje ko yafunze umuhora wa Hormuz, mu gihe ibitero byakomeza. Iran yatangaje ko yafunze umuhora wa Hormuz, imwe mu nzira zinyuzwamo ibikomoka kuri peteroli bingana na 20% by'ibikoreshwa kuri isi hose. Ingabo za Iran zatangaje ko uyu muhora wafunzwe nyuma y'uko ubwato bwari bunyuze mu nzira itemewe bukaraswa.
ariko leta zunze ubumwe za Amerika zavuze ko Iran idafite ububasha bwo gufunga uwo muhora, zivuga ko ubwato bukomeje kunyurwamo. Ubuyobozi bw'inzego za Amerika muri ako gace bakaba bwita Asetsacom bwatangaje ko Hormuz ari nyabagendwa ku bwato bukora ingendo zemewe. Perezida Donald Trump nawe yavuze ko umuhora wa Hormuz ufunguye ku bwato bukora ubucuruzi kuva intambara hagati ya Amerika na Iran yongera gufata indi ntera. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byamaze kuzamukaho 4% kubera impungenge z'uko ubwikorezi bwa peteroli bunyura muri Hormuz bushobora guhungabana bitewe na biriya bitero Iran iri kugaba ku bihugu bifitanye imikoranire na leta zunze ubumwe za Amerika. Ziriko yanavuze ko umuhora wa Hormuz yongeye kawufunga, ariko leta zunze ubumwe za Amerika nayo ikavuga ati arababeshya, ntago yigeze afunga umuhora wa Hormuz. Amakuru yacu rero tugiye kuba twasoreza muri Afurika y'Epfo. Muri Afurika y'Epfo haravugwayo inkuru y'uko abanyamahanga basaga ibihumbi 53 rero bimuwe cyangwa se bakuwe mu gihugu cya Afurika y'Epfo, barabirukana baragenda. Leta ya Afurika y'Epfo ivuga ko abanyamahanga barenga ibihumbi 53 birukanwe cyangwa bacyugwa iwabo kuva itangije igikorwa cy'imicungire y'abimukira mu byumweru 5 bishize. Abategetsi bavuga ko benshi muri abo ari abakomoka muri Malawi, Zimbabwe na Mozambique, ndetse uwo mubare ushobora kwiyongera kuko ibikorwa byo kubirukana no kubacyura ugikomeje. Hanyuma Afurika y'Epfo irimo gukora kimwe mu bikorwa binini cyane byo guhashya abimukira badafite ibyangombwa byemewe cya mbere kibayeho muri iyi myaka ishize, nyuma y'ibyumweru bishize. Aho rero nyuma y'ibyumweru bishize bari muri gahunda yo kwirukana ngo abimukira badafite ibyangombwa, aho rero ibihumbi 53 ari byo bamaze gukura mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Rero Afurika y'Epfo iri mu bihugu bikomeje kuba byakirukana bimukira nk'uko abigaragambya barimo barabivuga. Afurika y'Epfo iri mu gukora kimwe mu bikorwa binini cyane byo guhashya bimukira badafite ibyangombwa byemeye cyane. Rero kikaba ari cyo kintu cya mbere kibaye mu mateka ya cya gihugu cya Afurika y'Epfo. Nyuma y'ibyumweru bishize habaye imyigaragambyo yo kwamagana bimukira, yabayemo urugomo, gutera ubwoba no gusahura. Ibi byatumye rero Afurika y'Epfo ikomeza intuza gahunda yo kuba yakirukana bimukira baba muri Afurika y'Epfo badafite ibyangombwa. Umuryango w'abibumbye waburiye ko kudakoresha abimukira nka nyirabayazana w'ibibazo byo mu mibereho n'ubukungu Afurika y'Epfo irimo iranyuramo. Rero umuryango w'abibumbye wamaze kuburira Afurika y'Epfo ati ibibazo mufite bya politike nimubishyire kubimukira. Impirimbanyi zirwanya abimukira zakangishije ko zizajya zikora imyigaragambyo rimwe mu cyumweru yo kotsa igitutu leta kugeza ibyo zisaba bigezweho, ndetse hari ubwoba yuko imyigaragambyo ishobora guhinduka urugomo cyangwa se bakaba bakoreramo urugomo. Mu byumweru bya vuba aha bishize ibihugu byinshi birimo Ghana, Nigeria, Uganda na Kenya byakoresheje indege mu gucyura abaturage babyo. Ku cyumweru Minisitiri w'Ubutabera no guteza imbere itegeko nshinga rya Afurika y'Epfo bamwita Mwaroko Kobayi yatangaje ko abanyamahanga 53,440 abanyamahanga 53,499 aribo birukanwe, abandi rero bakaba baracyuwe iwabo. Biganjemo rero abanyamalawi bakurikiwe n'abanyazimbabwe nabo muri Mozambique, mu kuba aribo bari batuye muri biriya bihugu muri cya gihugu cya Afurika y'Epfo. Rero amakuru yacu nanga tuyasoreje, ndisangwa amakuru mu masaha ari imbere. Hagati aho ngaho reka mbashimire we watangiranye natwe aya makuru kugeza turaje ku musozo. Hanyuma rero niba ari bwo bwa mbere udukurikiye, reka ngusabe gukora subscribe kandi kunzogera kugira ngo igihe cyose adushyizeho video ujye uba uwa mbere mu kwita uzibona. Rero ikindi ni ukanda like na share na comment, ugakomeza no gukurikira n'ibindi biganiro twamaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV.
Nyaboneka mukomeze mukore subscribe muri benshi aturebe ko umubare w'aba subscribe wazamuka kugira ngo turusheho kuba twabaha amakuru agezweho ndetse n'umubare w'ibiganiro tubagezeho ugende wiyongera. Rero reka mbashimire muri studio mwamuri kumwe na Fisto da Silva nandi kumwe n'itsinda rigari rya Fisto Big Entertainment. Turaza kuba twahura mu masaha ari imbere hagatangwa mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro twamaze gushyira ku muyoboro wa YouTube witwa Amakuru Now TV. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.